Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na Alhamisi njega na arua tariki 18 mweri jwa kenda 2025 bita wa kabwe mutharimi ngucogere nkatho cio mwanya ni bwega muno no ndubugwite na mbere kurumirira akirimetha ya Meru TV we watwethia nyomba nteto ira iri na igweta miangatene ya mugongo jwa Meru kuma kirini kiriwe na kimoni. Thank you very much. Ukorirwa tuthingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Na ngethira ngikumenyithia yarandiki betu banteto bakinyite ithigithio miangatene ya mugongo jwa Meru gotigira jakuna joja bata ni jakumurikwa twamiririe na ikonie witi na mbere kiri thirikari ya gavana Mutuma Ntwaithingia ura ushumiritie ntukenarua na kuthetera uritingogi bwa thirikari yawe agitariria umbani bura ithirite akiona kiri uturikaniria bwa mirandi ya weti na mbere ndena ondena guntu maturene kaunti ya Meru. Mwathani ari utwotongeria nyume meri 5 ni buibetwe control of budgets national government atena under any influence ya anybody ibo ibasua kiari nyanta to cia state house akawa state house ya tumira mbecha ministry ya tumira mbecha county ya tumira kana yare ya gutumira development percentage ni 0 kana 20 kana 30 kana 1% pake yana a very authentic independent report yaura mbecha cia muingi itumiri nyume mieri 5 gavana wenu aregetene gukirukira ngwataniro ya twiniona MCAs gukirukira timu akera tukuritaniria neongo ina aritibeto bangugi aritingugi ngiri 6 igoro first quarter Meru County turarankirwe namba 4 ni absorption ya budget ya mwaka ya 2024-2025 last quarter nde twewukuma kitene mweri ywe thatu nde thire absorption ye 14% nde taba mheshimiwa Gatangugi nde ta chief officers ndabera bureta on the ground ni lazima twarakishe ngugeira iterathira nara mashinani ntekumenya kethira nkona kanya ko buthomera ira cibwithetwe ndene ya Southimenti na kwatwika mbecha ira bampere cia ciumite kiri supplementary budget nicho iratumire twa ranked number 4 nontu mamora no yete bira oyete neri kirundu either wa mwathani kana irundu bira bingi nontu bionthe biaragia neri akana so naombete kuyukia bira yukitie mbecha ira cia ithi nicio ba DMK ba uthuranirie banenkera ndabanenkera bareta barabarene aikote uciuria barabara yuchenji na ukwenu mantu yo yabwithetwe na ukwenu na mantu yo yarari meakeri na nusu imeri na tubwithetie nayo nayo mantu yau yatumite twikirwa twithira twi ranked number 4 in the entire country and number 1 in Mount Kenya region. Nande getekeke angavana meatika kirari vacant for the last 2 years. Na mama na alikuwa na meakeri na ari na July ijiri na arambere. Nande kwithira gikaira mutandao na yo awe akauwa mutumaka ku celebrating kwa non twatari kinya number 40 we are 47 counties non twatari number 40 in 2022-2023 non twatari kinya number 40 2023-2024 kende ya kwa number 4 riratekwo ka kwa number 4 entumburi kagitene wakau ugendi ni bwangaratanete kiri barabara nene ya kuma Mutindo Jokangangi gukurukira Mikindori mwanka mushi jwa Maua boni nyuma ya kari kuma gicigo mbunge
kiatigania West guciumiria bare na muthuro mung'ento ningi bakiroria matakire maandamano ya kumeneria kuthukanga kwa barabara ya kuma Kunene gukirukira St Anne Mwanka Kagaene bagitariria mathina nkutho mathina kathumba baithirite bagikurukira ni kuthukanga kwa barabara kiaraba kiolotera mujumbe wao Daktari John Mutunga Kanywithia ni kiraba kuga ni kubakirira kubathula ninge kurema kuingia mawirani ya uthondeki bwa barabara Adams Muturia wa Thirinja na ripoti. Barabara ya Mutunga. ni bokore ventere chagaga ne giciombo igatiga no estiara karibu ichumirite muthuro munene na kuinga barabara ya kuma Mutindo itemekinduri Mwanka mawa ba kitheta ni kuthukanga kwa barabara ya kuma Kunene St Anne Kagaene Mwanka Miomponi barabara ya bakwa ni tukite Kinyamara Kiribo amona kwithira bathurite mubunge wa John Kanyuithe Mitunga ko kibindi kibile endo chontombe cha kwithira kibabwithiria kiri barabara ichi onde chiombo igatiga no esti irana ande bakwa mwankira thaite witigirika Turanto ba mbeo na kuma barabara kuma ngire weta turaka gaene tuna zinene Mutunga ategwa weta aita tusaditidene parliament mutengo ata Mutunga dene Mutunga weta kwa intabi odari na weta anto laro ino abarumanga atu atokrea mutoro ruare tona re twakura ko murume barabara Mutunga atore murume ko twayidire ondene ko bwetwa inde buraro ne buwega ikoyo turemera no tutira teri barabara ne thayo utengomba kulita utomba kora nguo waneka re tware state house turati president kuo wamporo weka ka veta gete tira barabara cha yake akaka kyo gawa kwenda ukaneria president uto barabara cha utu kutangwe president ya more atia president ya more barabara cha kuthai ko niko kutongo ngwichi we ngoite kwandrea wa kuthai wambuka ketha 10 na Mutunga imaho ina atiara kwa au president yo ngo Ruto oriatre iti barabara ere kwete na kilomita 4 barabara Mutunga akirere kwa tuka wananchi batiganye West tu kwa ukaira tugaitiganye West kwa inya onderi wanjira Mutunga itumisete muno nyoka thambi sinke itikinya kimanjia itaho atatiri uningo antera o kwenya thamba are kuma anja thambe tarukire lakini wekinyoro wekinya thamo wanjo akwiringa ringatiri ombira koriare Mutunga kwani tulimpea kura aende akalale nazo no to Mutunga na miaka iwe aliyete ngwene kaita miaka ya 10 no tio ndo atudire tuwe no tudire tende mbeu barabara ere kuma weta Mwanka ngulene gari cha tere barabara nyingi ali ngombe biteta tweto mwingine nyamura na yali bete na tere mari ngeza tukudira barabara tubati tukire ya yetu karibana ibetite na mbere kumba kwithira betarire mathina kathumbara betite na mbere kumba kwithira bekulukira kuringana na barabara ichite na mbere kumba kwithikithukanga icumbe gatigana West bakiwa ndene account ya Meru ticumbe kingi kina barabara inthuku tibalao John Kanyuithe Mutunga urabanyurite kamwana na kuonyaka uambu no kakaithira kiana kiri mwaka 2027 nduthi otentu kweteme yako haribika uruma sekia wekinya na une torekere wekinya na customer aba ututetia wekinya na customer ikelele no tunetere vumbi na ngati no kathamba na ndetha itwera tukamatete nyaro oi okinyau ikabiri no mwango thambe metho gaire na ne atwatura kuthamba metho na tukiringa kura au batu atwatu mirimo etimbino to barabara eteri Mutunga nero atere okinya mwicho Daundi wetu yetu tubona no pewa kana yetu na Yesu Mutunga na rais wetu iwantam batu kulingana na batu letetira na ana otebyo getianya West yondo te maendeleo tukona otebyo tukawa wantam na bana bonde barabara yetu Mutunga na umekuona ndo otebyo toshikiria barabara inyato ethamba tukinya iroko kurobe na mimba bongo tutekomba wetu barabara ene hapo kuma nyapa mwabacha Mutunga ni ashughulikia manto ya njira nara moshugulika batoto Ameru tukamenyora tukatithia yau yange kiriro nkurugini kira biashara bantere ichakagaene baraba wete na ndi biashara chichire meto na mbere kumania na tirire kuma kire barabara batwe gatukua njira nitukite customer bareya nyama ciongo aba kulalamika iteri ana bongo choma toria tore tendawa chien choma re nare nguo tore ora aiko materi temonya okoria oetamba wetako unto inyo thamba wekinya ya yara no yereteri so
njira itolonjero ondu totego meake katitware toremero totiero ekario unateri ikanyama ngoyete kura lakini ndekura nyamu wetere kaburu iteri katoweza toichume gotherokia bado ja yera kurako ruana yatotembe ao aito ngwe ewaiti tore ana nempua mpurene kora thangwe ewaiti nanga yani ukenda ya black buruno ntokoteri motere yongo yeruwe yo kalolo yo kayo pila yo waiti nyote gerete yani nyacha umuri ruwa ai motunga watu nyaka wata no kaka na no ntokabakira kana njire kariya kariora yakari ade kanyama ka oni ngeta nkuwe ndio thanya te tiari mwana ko ayaroma no ntobwambi ke atia nyumba ikere teri yake na kumane no ntobwa kariba barua boiba kwenda kumba kwithira bakiritoruto girishombe gatigana west na bombe kwithira bakinenkanwa girishombe gatigana east gitete na mbira kwetha gitongoro ni mporo abori araba kuwa gishombe gatigana east ukulukira mporo abori kena mirandi ya weti na mbere ende ko tibe bakona bikita na mbere no jino nyimporo batu nyimporo to kwamini antuko inya chaitiekie no tudhani nyatigane west mporo akare atigane west na east si tunasema Mutunga na tuanguza one time Mutunga one time mporo na nwa mporo na Kanywethe Mutunga kwa mporo kuondi to kona kuna lami na barabara inge kuna moramu kuondi to kwethethwa lakini na hawa eto utebia to na ote maendeleo to na tuata kundu kungia kuna nduweto kwa chi wako ama ndio ndio kuendelea na giti yani wasi uteba barabara lami to ni otiani wasi nyaka barabara nyaka mwe nkiripoti Meru TV kumatiane Mbitanda Msimuturia wa Thirinja nande totegere rugono rwa mwanya na narua kirege shunji kia bire ekonie elia ria roko nkunga ninara beombede bashumiredie gutariria bata kumania na kiara kiaroko nkunga bakitariria bo kwethira bakiuthurania ma plastic ningi bakindia kire kampuni ira ithondekaga kumania na ma plastic yarikitie gutumirwa nio na kimonimoni recycling na bagitariria bo kwithira bakiamukira kigina ningi kuona mugate jo ontuko gukirukira kiara ke ni riboti ya mwanya ithuraniri ni Mwende Olaiboni nyuma ya kwithira kwina mateta kuma kiria tori bankonga te kiara kira kiri kuntuko ni kibonya maria bo nene riu akariba kuntuko amwe na biashara barabaringaira biashara cio kiareneke ndi bashumirite na kwa kiara ke ni kibaguna untubo nene untuba corona cia soba na mibire rabenda cieta kuthithi into bingi na bakona mbeca atiwitetheia no ntuto kuma kiara ke una tobioya barabagura me abatugurira abatugurite menya batu twisawa no ntu no ukume kukoya kila kitu yonto enda wonto askere buna nambi no ko na mbeca no tirarau kiara ki tutethagia muno tutethagia na njira nyingi muno no ntu ya burandari kikua into bionte ko imbeca onto yonto meanda wa yonto askere buna nambi ko me utegi ntombi kia gitento giombi kureto ko gwithia kitu to benefit nyani kila kitu ko kisawa ende nangi mono kuingia mono ko ende tuteuragiro twamenyaniria maisha okuma ugategera ku aturangi tiwera wawe ndimenya thai kwanza itinge mono thai boya wote thai tinge hapa ndani. Sisi tunaingianga huku ndani, tunaongojea wale maninja wako hapa ndani, wanachukua vitu na wanunulia. Inawasaidia sababu area hii kuna watu wako chini sana na wanaamkanga asubuhi wakiingia hapa kama hii ndio Nairobi yao. Sasa zile mtu anachukua vitu huku na mununulia, naweza munulia mzigo wa 200 aende anunue unga. Si amepea watoto. Haya, wengine tunakaa chini tunaandikiana, wanachukua loan kadogo, si wanapeleka shule. Wanaingia tu huku, wanadhora, tunaita hiyo kudhora. Wanadhora, wananilipa. Hivyo tu ndio tunasaidiananga na wao. Juu watu wa area hii hata ukiangalia mvua ikukua poa. Kwa hivyo wale wa mama kuna watoto wanasomesha, watu wanategemea wapi? Hapa area hii tuseme hivyo. Nanunuanga chupa, hizi chupa sunglass, na nanunuanga box, hii mabox ya kawaida na mangunia. Tuseme hii vitu iko hapa yote kabla haijachomeka, mimi nanunuanga. Inasaidia vijana, hata ukiangalia ukiingia hapa ndani kabisa, vijana wa hapa tuseme ni vile walikosa kazi, wana kazi. Ni vijana active, wanajua kufanya kazi. Juu wakiingia hapa kuna kijana anatokanga hapa bila 200 300. Sio ni kujisaidia. Lakini kama hao vijana wangesinda hapa wakikaa ni miandarati tupu. Kwa hivyo hii kitu inawasaidia zaidi.
Nawe murungamiri wa kiara kina gutariria ati kiara kini kimenyairwo bubuya ni thirikari ya kaunti ya Meru akiwa Kinyangi ciwira wa muno tielo theru kiri barabara ira ithiulungite kiara ki acha kiarene ndo within this area ndo area ji nenkarite anyuma igita riri na muno no kumenya thaire gukona siasa no kumenya jari mwe antu baka siasa ne baka kurwa naja lakini aje gutetheia no nturi ugeta ja thokone na ara tauni gute muntu weta na ikwa chibio biachi no mwaka macho ya ke jari ku tukomba kuona kanya ka ndamsaitinge kumania naja barega iki no batu no gete no lakini mbona gwetethia no ntu bara baingi batethekerete aja ou mamo athithia mamo nageria kurise ko chuba jeu kunyenyia refuse nageria gwetana chuba jeu nageria kujukia kinya mambo kunia jeu na kare baba tura area na kansu county negeria kugirangi na within the area iriria kwina dam site no mono ingi no tubatumba kuthiuruka ri kunde bai no tubatumba kwithwa bai na kava erde kibonde ende barabara ithin bageria kumenya. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Kagiteno kau iri ngwataniro gati ka thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Meru CS Warui Eric Muga na rugoritie murandi jwa winji bwa ithima ndwanda cia Igembe ni Teresia Maregana ugoti giciombunge kia Igembe South na ria kiaria tariritie mubango jwa thirikari gotigira ni jugukiria kuma maturene na njira ya kuinja ithima kenda kunyithiria kinyamara kia Wagiborwe ndwanda cia Igembe gutetheria arimi na bo kwithira bari na rui rukungana rwa kurima migunda yao kenda kwithira bari na maciara na maketha ja maingi kuma kiri migunda yao. Ripoti ya Mokiri Onkonja. Hapa Igembe South wakazi wa Meru na pia ndugu zetu wa Madaraka watafaidika na mradi. Waziri wa Rweno Eric Muga rungura thirikari nene ya Watiweni ya kaunti ya Meru ni munini wa gavana Linda Kiome amwe na atongoria bangi ba mantu ya Konirwe ni bakinyete Teresa ugoti marege Igembe South kururia murandi yo irrigation yura yukethera yutetheria kari kurima bakiwate ni miaka na miaka kutethera kwina murandi yungi yayo na riwende Teresa ugoti bakomba kwitha bethethuka na muno murandi yo atethi antu site ya mana ya nana ario antu Kiombe na Kinya Kamboni hamwe na ikundi. That is cost 310 million Kenya shillings. The project has a coverage of 800 acres. In terms of beneficiaries, it will benefit 800 people because every person is getting an acre. But indirect beneficiaries, there will be very many indirect beneficiaries, approximately 4,000. This area has never had an irrigation project for a long time. It's never had an irrigation. And that's why after doing our study, is one of the areas that was picked. Wetu Muga ibwega sana na ibwega kinyano ntumo kureta muradi jojo wa irrigation itura rere ya ugoti na batu tui county government kuga mbesi ira tumbete igwekera ke budget yetu million 76 cha komba gutetheria ke doje no doje is also a devolved function tukomba go supplement pipe tirike ndekana ndene project ya irrigation no already tuthithete budget yetu na gotetura tutikugwata mantu ja roje especially ya kutosha ya kunywa na ya kulima tangu budget 1960 na wasa umefika sisi wote tutushane kulima apate maji ya kulima kwa sababu hapa watu wanalima vyakula vingi. Kwanza tuko na ndizi hapa, ni area ya miraa, tuko na cereals ambazo watu wanalima hapa, tuko na mahindi, tuko na kahawa ambayo inalimwa hapa. Sasa tumekuwa pia na walimu wa kahawa, na tukiwapa maji tutakuwa tumerahisisha biashara yao. Ukulima ni jambo ambalo serikali ya Dr. Samuel Ruto imetulia mkazo sana, na
huu mradi ambao unatoa maji hapa Mutura na usambaze zaidi ya kilomita 26.5 kwa bei ya karibu milioni 300. In the next 2 years, agronomist ama wale watu wa ukulima wana approximate a return of around 200 million every year. Riu bakiari ne bawete murandi yo nonto ende yo kururwa ntereiji anto kabayo tumire boya na njira ya kurima na muno bombe kwithia bakirima bya kuria birabya kureta baita Jojo kamberia inkomenya anto ba ugoti bakombe kwithira bakirima na economists ba agriculture bariuga pae kae munda ibo bateri kuona bokiona ngirima gana zaire za 50 kurukira irrigation akuanda mbeo chie especially as ugoti itukuona kwina eventu vyomba ikuandwa imera byetu na vyomba igukura bwega zara twareki kuonwa into ibiandi na gutina inya fertilizer tumeli ko ikondania muthetu chocho ijo mwega muno cho kuanda into ituko encourage no tukuona mantu yetu cha value addition zara gavana wetu athuranirite ugoti marega ireba tiko na antubetu ugoti antu marega antu mageka kanuni ya Joseph phase 1 ora jo milioni 15 yo kulima itobia tobeke twere tulime mayani tulime kaua tulime mira tulime mario tulime korobo tulime miere kenda uchumi bya antu betu kwa ajili ya ukiri ori ukire waziri na wete monkathai biranto bakwenda ni wete na mbere ndete siasa hatu bonde ba kwa mradi para ule tuwe kama maendeleo mbele mantu wa siasa ya Kenya na turutire mwananchi wa kawaida kwa na kenda kaita kapira national government na county government tuinda tosoko oboromba tunasiye tueje tuwebwera tutea ni methode yao Keripotera Meru TV kuma Marega Ogoti Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja Orirea munini wa rais Professor Abraham Kithure Kindiki giri gwikinyia nkobo ningishigo mbunge kia South Imenti kiri mutaratara jwa uonjorithia ni juju kiongolwa empowerment program jithirite jogitithu na mbere ni thirikari nene atungiria na Kenya ni baithirite bari na maoni yao nkorani maoni mwanya konie mutaratara jwa kithirikari jwa uonjorithia akiariria nteto Mubunge wa gicigo kia South Imenti nwe Dr. Shadrack Mweti na oritia kari kwithira bagishumiria ningi kugunika gukirokeria wonjorithia kuma kiri thirikari nene anjukia kanya gaka kubwira Luju itwirigirite Deputy President wa Kenya tawe Professor Kithure Kindiki kienine giasaba nkubu la idatu chiongwa Deputy President ejite kutuwati ya kuthira group inyingi cia ekuru na youth ya boda riders amwe na antu baria baina different challenges ya disability tukwenda mono antu ba South Imenti baumire beja twetere Deputy President nyonto pira imwe kana utegeri bwakwa ndi MP wa South Imenti yari wukiria economy ya antu ba South Imenti na kayo kia kanya gaka gakuga group ile ikona mbesha Luju itumire mbesha una njira njega kenda tumba gukuria biashara ciao family ciao na tukiria economy ya nthiguru yetu group ile itiomba kuona Luju inkubera dina mibango ya kuthithia empowerment ingi nyingi mono nuntu ntuko ya Luju tio ntuko ya muthia tukareterwa mbeca cia kuinua wa mama
tukareterwa mbeca cia kuinua wababa, tukareterwa mbeca cia kuinua youth, tukanenkerwa mbeca cia kuinua babe na disability. Mbere manchokeria Sadra Kimweti nkatho nontu bwangugire atete na mbere gutwitira ndene ya South Imenti ontu bwa mbere mabora kumucokeria nkatho mbigitwe kieni kia ndege kira kiri mitungu uragicukumite na inya ya mwiri na inya mbeca na itukugurwa nontu bwontu buriko ndiki weto kiraga turetera roju ya Friday batu atunenkera batu tugaita gwira ciagirite na tugokira inya wa mama barabarenja kenda bacoka inya bo gwita ngugi. Kagitina wakau nabo ma MCA ba County Assembly ya Tharaka Nithi ni bashumiretie konania kurega kunganirwo kwao ni kira bakuga ni kurema kuthuranirwo bwega kwa mambura ya gukungwira untwire bwa Mutharaka almarufu Uragate Festivals. Bakiuga Governor Onesmus Muthomi Njoki na thirite agitumira mbeca bobwe iraitengeri nacio ni kuthuranira na kwagirithia mitaratara ya mambura ya ukungwira untwire bwa Mutharaka. Bakiuga mbeca nyingi ni tumairo mantune ejatibati kwithira jagitumiro akirisho iraitengeri nacio mambura ya Uragate Festival. Ni ripoti ya Dagara Waiguna. Anyanya tababa ni MCS mwanya kumaga kaunti ya Tharaka Nithi kiri mambura magokongwera ntwira ba Mutharaka Uragate Cultural Festival. Agaba gikuna noro gikwithiro ria mbere buru culture no neonekanite kuria mutongoria bwa Gavana Muthomi Njoki bokuthungira kiatho giki. Antonia kurekeria simbio yambiria kiatho giki na muoroto wa gukuria twira ba Mutharaka. Na kana tukaga support ya county government culture reke yambiria tuguchia mbere thirikari ya county ya Ruthaga. Twari ukweli. Abaga thirikari ya county ya Ruthaga ya Ruthaga. Kwa ukinyoke wa thirikari ya county tikwenda support culture yetu kendelea natia kwenda thina tukiugo natu yakaeta tukata tupemberezana muno tukataeta ruka tena mbia oyendelee itakuwa sawa ndio no yambiria mbere thirikari thungira na ikiabe kiambirwe ICBO era yambirie tegwatithanĩtie na county government ya Tharaka Nithi wogo ke wa CBO ne yambirie kiabe giki ego kiambiria na gwa ya thungira tu na gwa kuthungira kiabe ni mwaka wa mbere atega mbeca akabioro birabirara mwanka na gwa atega mbeca akanyomberu yenyumagu umagu na gwa kwenuka meakeru yenge yonte kurege to mwana kero de to kiaririke kurege to mwana kero de to kiaririke gakio thige kiumboka kwethera wakira monga kirimba njenti MCS bakoroka gekegena ya korogamera kiathi giki ende chakinya kiwanjani manto makagaruka mwanga wakira mwanga urangitiro ne ya wampia debu kweli ndo natio to kuruka era ito ma budget tutie bali tumono lakini wakira mwanga ya kwa wampia wakira mwanga oyonge kana supplementary keja bejini karudata ikarutu kadibonge kawe wachikere tuitake mtawira ende bato kuwa na milioni 5 ilio tuikwenda supplementary ya yenu twa kwanza chiagiri kuongero kena tuendelea kwero ntwera bwetu na kwe rwanyero kwa rwa ati tweterete thirikari ira nene ye yakoleta mbia twambirie neno yetu twine ya mashinani yoyo ngware thirikari no iruthite hata ira yenye utethwa ona mtu akenda utethwa naona nagiana wobindia kwenda utethwa ona tio ho twe thirikari ino ya county nerute wira agao yonere thirikari ino ingi nene ngerekana kenda thirikari ya nene ruthata yongera mbia lakini tukiomboki ogu tukarogu twethiende tio twetere totethwa watu wengi atio tuseme ukweli na ukweli utatu set free wewe mtu anatwekea mama anatwekea mio mwaka wa 2024 twekera milioni 5 kwa hivyo kwa nini ndio mwaka wa 2023 twekera milioni 5 kwa hivyo kwa nini ndio 2022 twekera milioni 5 kwa hivyo kwa nini ndio ene karani na kuchwa mwana rata mochiale baubange bachari no ikobale MCA wa Mukothi Manyangaluku Marengo akiringira muchumare manto mama na kiatheke achokea ochobete agara to chobetea ingabana Muthomi wa Njoki
Kwa mwana egalo da kwa kano egalo da tai. Kwa kano egalo da tai. Hiyo maneno mengine tuachane nayo. Na ndio gone malengo mara yake nyeta na mambo mema yano ndio mutane. Na nyamwira kwirawa mwetekeke mtu wile wa na Mungu atakata malengo. Kwa hivyo sisi tunasema na tutaendelea kusema na hatutatishwa na mwangato ya tele atobeto pego kwa to puato ya rangi. Aida siende. Sisi tuko Tharaka Nithi na tutakaa Tharaka Nithi na tutaendelea kukaa Pauragate na haki yetu tutaitetea. Noe msio wandi ankondi gitonga kithoka kiuria kugananio gwa kira wandikire mirandi yothi na mbere. Budget rate yeru kwa anu supplementary kaya kila muntu kugananwe manto makare boya Tharaka Nithi kare boya toreno kana Tharaka Nithi twegento kimwe tulikwenda kana Tharaka Nithi okanete kirugera waragia ati wori mutharaka si wori ngania wori nini twanto Tharaka Nithi itugananwe na tutikugasora tugananwe no ndibukwagira karata lakini tuyakarata hata pembeleza niambia chetu cha thirikari na imbia chetu cha giriko yo turutira gwira na tio twarombire TV na uyu munene kwa gavana aronga eteke arutirando we kuma kenene keurangete Tharaka North nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna. Ripoti huu ni kaithira itumilikilia ratu kubanganitia kirimeda ya Nteto Meru TV. Ngushukiri nkatho ni bwega muno nondobogeta na mbere kurumirira a we watuithie nyumba Nteto iri na igweta kathetune ka Meru kumakireni kiriwe na kimoni. Thank you very much. Mbita wa Kabwe Mutharimi nkwendera utuku bubwega.